O kou tomua tuku ai whatapu ke o tua masi, ai aku ne awhio he tau loto ngani. Whatapu ke ne awhio, tamatu ai king tu powono, ko tue o tu Tonga, ka uma aku ina nas pau. Tap ke pinis kalauni tu po toa ukalala, pe ke princess kalauni sinai takala, pe ke fale ha mo ofo. Whatapu ke eik palemia, ka uma ho eik e whanua, whatapu ke eik palemia leo, pe ako kole, ke hufanga atu i ngai whatapu kotoa pe whaki, i he ngahi polokalama peheni, ka o mai mua ha whainga maalie, maki mautolu, ai kau Pule'anga aue, pa mo kau ofisa ngā aue, me he ngahi potu ngā aue, ke whakahoko ai talanoa, pe koe press conference, pe mo ngahi potu ngā ai kau Pule'anga aue, pe mo ngahi potu ngā aue, pe mo kau Faiongoongo ki he mahina ko ni ko siulai. Mau tai fia ki mautolu, ai kau whafofonga kotoa pe me kau Faiongoongo, pe mo ngahi Kautaha Ongoongo ki he hoatani. Ka ko tai fia heni, ai kau Pule'anga aue, kau mai kau Pule'anga aue leo, kau maa e kau ofisa tokoni Pule'anga aue, me kau ofisa ngā aue maalunga me ngahi pot ngā aue ke Pule'anga, o mau kau Fakataha ki e tau polkalama i he hoatani. Koe isi ulaini, o ku hangepe koe ko mo mea i, na kamata e ta whapaanga koeni, ki he wafe ma waono, wafe ma wafitu, o hange koe na tari whale alea tonga, pia whamo on huafa ki aia e nea fio. Pia o ku kamata lewa i he mahinani, ai ngā wei i he ngahi potu ngā aue a Pule'anga, tataki he kau Pule'anga aue, pia mo e kau tokoni Pule'anga aue. Ai ngahi taumua ngā aue, pia mo e ngahi whotutu ngā aue, na whahua ake patseti ki whale alea i he tau whapaanga koe ni. Ai a koe tau talanoa i he hoatani ka taki, e kamata atu aki peha ki i whakaikiki, haki i anga whainga maalia ke kau Pule'anga aue, ke to me lahi atu pe a parani ngā aue, ke tau whapaanga koe ni. Pea osi ko ia, pea toki hoko lewa ki ngai whehui, o ku e whakahoko mai pea me kau Faiongoongo. O ku elewa whoke a whainga maalia heni ke ngahi ngā aue makehe, o ku lolotonga hoko i he Pule'anga, pea te tukuanga whainga maalia ki ai, ke update atu ia a nainai ange. Ka kou kole i he whainga maalia koe ni, ki he CEO, poko Pule'anga aue leo me he potu ngā aue paanga e Pule'anga, ke ne omi peha ki i puipuitua, pa moha ki i overview, o e patseti ngā aue e Pule'anga, pea mohono kamata ai koe ni o e ngā aue e Pule'anga ki hi siulai o lelelele, o hoko atu ai ki he whakaasinga e tauni. Koe ko ki hene a aiwi whakahua, pea mei he pongai paanga ke kātaki o tuku mai ha Fakamatala, whengau aki pa mo e patset ngā aue ai Pule'anga. Malo aku. Malo apita, pakukore ke u whakamalmala te ngahi tala whatapu ko awhaki, kau hawa tu he, ke whai ai Fakamatala, pa mo e tokoni pa me he pot ngā aue paanga, o hange ko lawe ki ai kulelahi leo, mo sekretari e kabineti. Pe me he pot ngā aue paanga, ko hange na e lawe ki ai a kanesi, ko tau kamata whoki ene e tau whapaanga, o e tau uanoa uaono, uanoa uafitu, pe ko kamata ato ai pot ngā aue, ki hono whakalele, pa mono totongi, o e ngahi peimeni, ko tukumai, o hangepe ko ia, ko e patseti, ko tali e whale alia. I he ngahi key priorities pa mo ngahi palani ko ni pa me he pot ngā aue, o ku teo kamata lawe pe, pa me he tafa aki ko ia, ke tuunga matu e kina, pa mo e whelili wake a natula, pa mo e toka teu, ke ngahi whatamak whakai natula. Aia ku kau, ai ngahi seniti ko eni, na i he patseti, ai pot ngā aue, ai
se niti kua wahe I ke tokoni ki he uhila. Pea moe ngahi palopalema ko whakatupu I he tau koeni o ku whai I Amerika kai pehe ki Iran. Ai a koe ai tokoni ai ki he ngahi family o whakafouia I he totongi mo ua uhila. Ai a ko kamata ai hono totongi paku te mo lawe ipe I he ngahi mo ua uhila o ku tonu ke kau ki ai tokoni atu ai Pule'anga I ngahi mo ua uhila Tufaki atu. O ku iai foki pia mo se niti heni I whalepaanga o ku tokoni I he kola pe ku tokoni I whalahia ke I he wahenga a kau ngawe Pule'anga. O ku iai pa mo se niti heni kono tokoni pe ku subsidize ai whewhanonga aki wakapuna ai aku whakafouia ki he Kautaha lulutai. Pea pehe foki wiai pepa mo tokoni ke whewhanonga aki I he tahi, pe koe ngahi wakatahi. Ai ako ngahi tokoni koe ni o ku whakafouia pa me he pot ngawe paanga kai o gai pe mono ngahi process ki hono whakahū mai ke toki ai hano whakaikiki e lava pe ke tok mau pa me he pot ngawe. Gai pepe mo se niti nai wahe I patseti ko emergency fund ko tu utalifaki pe ia ki ngahi mea whakatu upake e uesia ala uesia ai whonua ke whai ai tokoni whawawe ki ai. Hoko atu ai pe foki ai tokoni ai pot ngawe ki hono process atu ai ngahi wahe ko ia ai ngahi pot ngawe ai a koe wahe ko ia oskau atu ki ai koula koe ni Nuku'alofa atu ai ki mua. Pehe foki ai hoko atu ki hono tauhi a hono totongi tau ngahi no ki tua Pule'anga pa mo ngahi no whakaloto whonua. Okay, hoko atu pe ai whatongia ko ia. Hangepe ko ia mo lawe I ngahi Fakataha anga peheni ki mua. O ki ai polokalama ki he private sector development o whakafouia I he panke langa whakalakalaka a Tonga. Ai ako osi kamata ia. Ka ki ai pe ai toi ngawe atu ki hono whakalelei. Ke toi Faiongoongo ange ke mau ai tau mua o polokalama ko ia. Hoko atu ai pe foku mo sio. Ki he malui, accident insurance, pa mo travel insurance. Ke tokoni, ke ngahi whatu tāmaki o hoko, mo whepaki, pa mo kau ngawe Pule'anga. Koutui koe ngahi initiatives ia pa me he pot ngawe, pa mo ne patseti ke tau whapaanga koe ni. Ka koe aipe mo ne ngahi ngawe o ku kei hoko atu. Ai a koe kuata koe ni, o ku kau ki ai whenga ke whakakato, ai annual report ai pot ngawe ai aku tiu eni ke kabineti I whakaosinga o a kosi pe ke pasi atu ke whale alea o Tonga ki mua ke osio September. Ai aku hoko atu pe ke aimo ke whakakato atu ngahi PMS ke whakakato ye ke PSC ai aku tiu eni I whakaosinga o siulai. Pehe foki ai tokanga ke ngahi corporate plan pa mo annual management plan ai pot ngawe o whai atu ai ngawe ke whai hono whakakato ki mua I aho taha o siulai. O ke ai foki pa mo hoko atu ai ngawe ki hono whakalelei ai lao ki hono pulei ai ngahi mea whakapaanga ko tā pe ai whonua pe koe Public Finance Management Act o wafe maua ai aku whai ngawe ki ai pe pehe ki hono whalelei ai tutu uni wanoa treasury instructions ke whai aki ai ngawe whakapaanga ai whonua. Hoko atu ai pe foki pa mo ngawe hange Nuku'alofa ki ai ki mua ki he polokalama no maa peset maa o whakafoueni he panke langa whakalalaka Tonga. Koutui koe ngahi mea lalahi pe ia pa me he pot ngawe paanga kau ngatahe kau toki hoko atu anai. Malo au pito. Whamalo ka aiwi I he whamala ala ka mohono to me lalahi mai ai patseti ka umaa ngawe ai potunga ai paanga
e he ngahi mahina ka hoko mai. O ku tau whiawhia tau Kautaha heni pa mo e Pule'anga ue o e kako ka umaa ko ngā ue, ka umaa e Pule'anga ue o e Moimoi, potunga e Moimoi, pia ko kole ka nā ua ke nā o atu mua haki i Fakamatala, ki he ngā ue e potunga ue, mo ngahi lava mea ko whakailongai i he talum he tau press conference wha Moimoi. Ko kole ki he Pule'anga ue ai ako ke kata ko kamata mai. Malo. Me mo ke u whamarumara te tala whakakamata. Au whafunga te e potunga ue ako i whatongia koe ni. Koe ngai whatongia koe ni o mawhako. Whamarumara pēo ki Pule'anga e Fakataha mai e Pacheti e tau ni. Ta whapanga koe ni. Koe ngai lahi mau ranga ki ai e mahina e ono koe ni. Ngani urawi kei ki mua. Mau whaingai mi kamata e reat koe ni ono revise e silapa hapu form tolu e form foot. Wanga re sonu whiri kamata ai. Pea koe heke lawe koe nai ki whiri ua ke ea. Whingareu ke kau konga koe ni loto e ngai. Whatonga iane ngai re sonu koe ni. Wai re sonu fō mau tāna ki mai ai. Tatu whito ke le wolo ki wolo wā. O no mo whitu koe climate education. Ku au katoa kai ngai pela. Wai koe ngai. Halasifu ki la lok whahu e saini si so kalawhini. Ai re sonu ala pe. Whekau paki. Ai ngai mea koe whekau ku whiri waka ea mo ne wisia. Mo tūnga mateu o ka hoko mai. Taim ta tau pe mau ngai proseki mau tonga lere taimi. Tāna ki te ita e potu maa ua ki tokoni e whai tūtūni o whai. Na mau o si kamata mai e ahu te au. Pea ko rolo au te wao ke ngai sistemi. Wai mau ki whamaro hea ngau koe ni. Wai ngai te ita ku whimau e tāna ki mai. Kone kakatonga ngai te ka pe tono ngia whai tūtūni te mawhahau. Taim ta tau pe koe silapa ke Kautaha ke form 2 na kakatoia konga ki mua tau ni. Pako mau ngau atu ke no print ke whakakakato i nau koe ni. Koe liriu koe revise kone silapa ke form 3 form 4 Oku ngau kau koto kia i mono develop mo nau ai whanau textbook pe ke whai ako ke toko ni e ako. Katoa ngai ngau koni ma mo e assessment i ono wakai i ola ko e whalufua. Mau ngau e kia ina e whai mai ngau kia i kono revise. Ke tatau mo e whanonga ko e kuonga. Pea ke lava o whatonga mi ha whetu pe i mamani o ka lava e ngāo kuni whahau. Rotonga koe kai minimu, rotonga osi tari e Nusila, pe he ki ngai University of Australia, osi ka whanau mi heni, kai ke 4 feet, o kuna recognize in our qualification e whafu hatoni ki ai. Pe whagre ngāo, wai pefungi ngai whetu ke i Australia o te kia o ke ngāo, kone kakato mai pe ia, kakato atu e ki ai, ko recognition e tau si whawhonua o whatonga i whamamana. Pako i mea bete ulawe ke taimini. Koe tānaki mai pe ia ke tau whapanga koe ni, koe porokolama kai pongpongi e whanau. Tiri mau kamata o mau whaenga o ke taimini, koe ni kamata pepe a tonge tuetu. So, taimini au mau whaike ano parani, mono sio ki ono o mai ngahi nau koe ni, i kamata pepe a tuetu. Ko tūkunga mau ia e taimini. Konga koe ke mau ke ngahi scholarship koe a Pule'anga, o nai te ki hiki ake ai whamore ki ai, se niki koe ki ai. Mau tokanga ki ai, kone no koe vote scholarship,
tene toi to atu ia ma o ti ko ma lo to nga o pe to nga o ai ko tu ku mai ai tai ni mo fai via lo esit fa fo moi e no ki fa la ia pe na pa cheti de o ko ke la feu to ko la ia ki a ko ma ko me beti la ke kai mini baro to Vale. Alo, kore peke u whanga pe talwhatap kakato ko osiono hawhaki sekretari pule leo leo e kamnetika tamo ke whenga mariko ni ke o atu pea ki Fakamatala ke tuunga whawhatongia mea mo pongai moui. Ula ki pe ku Kautaha pe mo e ofisa pule pongai ako whamalo ki e tawako ne paanga ko inga ko e pui tua pa chetina e vai mai te tau tolon katoa e ku mau inga upito e tawak whapaanga ku nianga whaivia e whao ku whatongia ko mau whao ko e ngai whatongia ko me pot ngā ue e loltonga ni o ke i tūlahau ko e pe ngai renovation ke ngai wharerei ke ngai facility ko e pot ngā ue kawat ki ai e wharemahaki Vaiola ngai feitu taitarianga i e talatala kawa i pe ki ai mangai convenience facility pea pe hefo ke ngai otumotu kawa kia eua i taimini ulo tonga rere atu e wharerei ke ngai nofo anga a kau ngā ue ngā whao koe whatongia me eua hokata pe ki hapai pea pe hefo ki wawao ki project ki koe ni ai pankea mamani ko no te ulanga fo o koe o wharemahaki oku whangaanga fo ke i tongani e autolo a kosia tibi me ATP ke whai a whe pōta no aki mo e Pule'anga mo e Potngawe kia whainga maari ke ono te ulanga fo o koe wharemahaki e wa pea mau te ulahi pe ki ai ko inga ko e whainga maari en ke vai whanua e wa ke wharerei ai e wharemahaki ke tokoni pe ke whatongia o whao ko atu me vai whanua e wa oku kaufo ke ngā ue mau inga e ngā ue kia pon ngā ue i e tau whapaanga koe ni ko e toi wakawakai e whaunga koe pon ngā ue peu ke i whenā pāsi lelei ke ne whakakato mau whatongia ke ausia e tau mua e Pule'anga mo ne visone pe pefo ke tau mua e Pule'anga ai aku koe whainga maari e ne toi whai ke a whe pōtano aki a e mista pe kautake ngai wanga ue ki a whakaloto whare ia no tāno ai pe koe whaunga totonu e neu ke i tāu ke whahoko a ke whatongia pe kuia ngai ririu o ku mau inga ke whakahoko ke tāu mo ngai ta au koe o taimi kawat pe ki ai mo mau wakai ke ngai lao o kunihanga tatake mau whatongia pa pe hefo ke ngai tutuni ngā ue anga maheni ke ne anga tatake whatongia pot ngā ue ai au mau siofi mo ngai tawhako ia ke mau inga ke lawarerei ko tu ia whainga pot ngā ue pe ku mau inga pito ne kau ngā ue ko eset mau inga ia pot ngā ue ko nau kau ngā ue ko ki nau tol te nau whahako whatongia pe blau mari rere e bista ke mau wakawakai ngai tawhaaki me Pule'anga pe ka ngai project ki whekau aki me Pule'anga ke toko ni ai hono whakaako i ki nau tō me capacity building ai kau ngā ue wai taim lai unau si wheilau pe ne o ngai whainga tae tāo o taimi ke nau toi fua pe mo ngai whatongia ako ka kumau si ofe ta whaako ni ko matapāia ke lawa teu ia i ki nau tolu e toi lelei ange ngai ilo e tokonia ke whatongia mo ngai tau ke unau mau ka koe ki update no pe ke tūnga ngā ue ko ku whaoko me pon ngā ue malo
Malo ke ang CEO. I he whanga male ko ni ko whawhi ai taha kau tokon Pule'anga aue, ai pot ngā aue a whamauanga, ko Uniswea, ke ne kātake o atu haki I Fakamatala, whakau aki pa mo e whotutu ngā aue, mai patsete ai pot ngā aue. Pea kone hiri ko te tau hauto kaupa lewa ki he ngahi, ka wenga ngā aue, o ki he ni ai ani I pa mei he pot ngā aue mei teki. Malo inisi. Malo pito pe ko kolege hu whanengai whātap ko o se whaki at Moimoi, ka tā moa ke u whahoko haki whamatala no whikau aki pe moe ngai whotutu ngā oe pe moe pat seti koe ni o e pot ngā oe whamauanga. Ka te whahoko atu pe I he lea whapiritania. But the total budget for the Ministry of Justice is 8,433,300. Basically, our key priorities for the Ministry of Justice is number one is building our new Supreme Court House. Currently, the Ministry of Justice is on the scoping level, so we are awaiting government to report for government's final report before moving into the next phase, which is the consideration of the funding of the building project. Second project we're currently working on is a new magistrate courthouse for Hihifo Tongatapu. The current state is unfit for its purpose. So we are working on relocating our magistrate courthouse at Hihifo so that people in Hihifo will get better access to justice, to our court systems. Third on the current projects that we are working on is the setting up of our youth diversion office. And as of now, our current budget doesn't cover the staffing for youth diversion office. However, we are going to ask cabinet for approval in order to obtain budget to cover for staffing and the office space. Other than that, our other accomplishments recently, we had launched the Tonga Child Protection Policy, a Strategic Action Plan 2026 to 2030. We had just launched that, and in the next 6 months, we are looking forward to implementation, which includes working collaboratively with the National Committee, which includes Ministry of Health, Ministry of Education, the disability organizations, SPC, and other NGOs and civil society who have a role to play in child protection. But other than that, these are the main areas that we will be focusing on in the next 6 months. Malo pito. Malo Eunice. Kata koe potu ngā oe whaosa kui heni hoa tāni, koe potu ngā oe Meidek. Ka kōkole ke uhangai pe o ka matai atu, aki hano o atu, haki I update ki he tu unga o ki ai mauanga iwi. Peko tau energy sector update. Hange goia na mo o mea iki mu atu na whaafai ai press conference pe ali liu mai o whakawike ua. Ko inga pe ke tau energy peko tau fuel situation o tau iai I tonga ni. Whahauka ngā oe ai komiti koe ni pa koe tuk he taimini o ku whiawhia pe Pule'anga ke whahauko atu o ke tau kei lanu mata pe. Pea o tuk pe I he tuunga whawhia maalie au pito ai supply o e tau lolo pe koe tau mauanga iwi I he tuk he taimini aia o ku o wātu e nia a hono confirm I he mahina e ua. Ka pauna mo mea na wha mea te e palemia ai me whakamahina a hono confirm ka koe tu he taimini ko ngahi palani ke ngahi waka pa mo ngahi waka o ku confirm mai o ku o wātu ia I he mahina e ua aia o ku whakawhia maali a pito. Ka neongo ia mo mea I pe ke hoko at pe ai wawakovi I he Strait of Hormuz pa mo ngahi whetu uko ia aia o ku I kai pe ke pehe e tuma o tau amanaki pe ki ha iai pe hangahi me ai hoko pe holo haki pe holo hifo mo hangahi wesia tau mo angalolo ka ku ripoti atu I he ahoni
ok tu hei tu unga whawhi maari e. I kai ke ngata ai, ka ku mau mea i pēna ia i ki holo i he tautongi lolo, i he o atua Moimoi pe nengo o ku kai koe holo o ku ki lahi, ka koe whailonga lelei ia ki he hoko atu. E tau Whakaongoongo ki he fuel supply, mo energy supply ki Tonga ni, i he ngāhi mahina ka hoko mai. O ku heni pe a kau teknikale i he komiti koe ni, ke toktali atu hanga whihui. Koe hoko, o ku momea i pe i he ngahi ahoni, o ki ai e momoko o ku tau ke whonua, pa mo ngahi wheliliu aki lahi i he ea. Pe a maupuke whainga maari e koe ni, ke whakahoko atu ai me he waatala matangi, me wakai matangi ai potunga au e koe ni. A ngai whakaiki ke anga nau sio ke tuunga o ea, pe mo ngai wheliliwaki koe ni o ku tau inasi ai i ngai ahoni. Pa ko whewhia kui heni ai pule o e wakai matangi, mo tale kita pule, ko laitia fifita, ke ne o atu Fakamatala, whekau aki, pe mo anga e nau wakai mo sio ke tua ea ke kahau. Laitia kataki. Palo pito sea kore pe ke u whangatu e Tongatapu, ka tāpe mua ke u hokatu ai pe, i no atu ai ki Fakamatala koe ni, ko hea koe mahoinga koe ni e tau whahai tau. Nge ku tataki e sea, tūkunga koe ni a ngahi ea ku tau ngoi ku momoko anga ke, mairi momoko he whiawhika pepe whoki. Mahoinga ia i he Kautaha mai he momenit koe ni, ka nge pe koe na ko tufa atu ki he Faiongoongo ku mou i heni e ahoni ai ki presentation no pe. Ka teo ki tāsili atu pe i he ngai mea lahi koe ni wa ngā wen, whamalumalu he putu ngau e meiteki. Tāpe whoke nia i he ngahi ngā aue o ku hoko atu he tau whakapaanga koe ni. Ngā aue lahi kai ki o sio ki he tau ngahi tawhak Fakamatala ea. Ka tui mahalo koe mea mahoinga taha o ka ngepe koe ku mau mea i o ku ostalaki atu i he ngahi Ongoongo. Tūkunga koe ni koe tau ea whekau aki mo El Nino. Be koe El Nino Southern Oscillation. Na tuku atu whaka-ofisiare be kono declare e he Pule'anga Tonga i hau tāhiwa sune. Kua tau wau ki he whahaitau koe no El Nino. Koe mei koe kalakalasi pe nia o El Nino Southern Oscillation o kia e whahaitau El Nino. Wai ngai whahaitau La Nina. Koe ngai whahaitau awarisi anga maheni. Koe nia koe ki e taimini. Koe tūkunga koe tau ea me tau whahaitau, tau El Nino. Pea ku o whongi pe tau anga maheni pe tau tolu ki ai koe whahaitau nuku laa. Pea koe whahaitau eni o ku momoko i he tau whanunga ia mai koe me mahina ko me, tau lere atu ki o katopa. Pea i he tānoa pe koe ni ki he momoko ko tuku mahu inga pe. He whikaukau aki ki he tau wako, me tau tūkunga mo i lere i mo tau hai palani. I he monite weekendi na e rekoti ai fua mawhana maulalo taha. Pe koe lowest minimum temperature i he kotoa o Tongani. E te Celsius e 8.1. I he mea fua Fakamatala ea i hango i ewa. O sene tau e tolu ua. Pea mau ia e rekoti whawhanua koe ni i he lowest temperature. Aia koe rekoti motua i tahiwe wawha. I fua motu ia. Na e rekoti he 8.5. Degrees Celsius ai koe monite weekendi o sie tau e tolua pea mau e rekoti koe ni he 8.1. Pea ku tau lama te tolo o whakawhikainga aki ki he mokomoko anga makeheangi a ea. Pea koe taha penia ngahi nau o e whahaitau he ne mafuri koe ki El Nino. Momoko ange tau ea me anga maheni. Koe ua ki ea mea mahunga taha. Koe sio atu ke tau tūkunga koe ni koe uha. I tu koe i he taimini whakatewhito ke ngai whakatokanga koe whekawaki pa moe la koe ngai drought warnings koe he taimini. Whatonga iang koe wahe whanua hapai. Mo mea mai ki he palokalama koe ni o declare a drought. Pea ku hoko ai la aia koe mahina whaa koe ni ko mariua tu wahe whanua hapai mei maasi ki sune na e maulalo i awarisi anga maheni pea uha ia ko tō ke wahe whanua hapai. Tau te whito koe wahe whanua nu whakawhalala me te whito vai inu mga ngā ue mga alamea pe ki ngai vai tānaki he tō he uha ki ngai sima vai. Koe tēnga koe ngai wahe whanua o Tongatapu o niua wa Tongatapu pia moe wa ku
tau unuat mo tau tolu ke whakatokanga ke la. Ako tūkunga tai mini pa ko sio ia ka Faiongoongo e mahina e tolu kon ka ke ono ka hoko mai me mahinani ke o ka topa e lahi ange taimi ke tau la be kono ai ko ke to mahino ange si anga uha e awarisa nga maheni wa foki ai whahinga ku nau a whawhehu i ko ia ko talat ko si anga uha be lahi ke la he kai peke to toha foi uha ke funga fonua u fanga tapu ke ngai vai fonua he ki ai pe uha e to mai hange ko aneafi e pongpongi atu ka ngai uha go ia e ke si i pe ia e awarisi anga maheni ke ne feau ai fe amo kaki whaka e uha o taulolotonga i ai peko ngai rainfall deficit ngai vai fonua pia i he ki presentation ni kono ku atu ka te motolu o ku tufa pia ia nga report me i toke lau mama o ki he vahe fonua ni o top tapu o ku kamata peke i longa he funga fonua ai kamata ke mai ai musie o whanga whatapu kai pehe ki he nga report o mi he nga ka office of Fakamatala ea pe me i he nga vahe fonua ai ko sio he tau uno atu kani sea e mai na tolu ke ono ka hoko mai te tau ke hoko pe mo si anga uha to mai ke tau vahe fonua ka pe ke ngahi po o ku momoko anga e a pe ku mauinga pe ai e tau fetaki ni ma ka pe fo ke tau fe kau aki ko ya ko ngahi tonga mateu o tu ka fra osi au pito pe sea ko e ko rea penia ki he ke kau Faiongoongo o ku mau fia ke tau kaunga kau Fakataha i hono whetaki nima ai awareness ko lave i pe ko ma whaalava atu ki o ngai office ngai radio stations TV stations ke whai ngai polo kalamba ko ni pe hoko atu ia kai ke ngata pe ai o ku me whaanga weni o ku ma whakawhi atu mo tolu ka wong Faiongoongo ko e ahataha no ahataha fitu o siulai to plenulu me whalai te kahau o whai ai e ma workshopu a whafonua whikau aki pa mo El Nino mo e tukunga e tau ea whakawhi mo taritari lele ke mo si kauangi ai. To blelu me whalai te kahau, whakahoko ke tano a hotel, peak mau taritari lele ke tau te tālanga, whakahiki angi ai. Ko ia he ko whatongia mahauinga ku whai he media, ki ono avi ai leo. Pa me ngahi ripoti a kau ofisa kolo, ka peke ngahi tukoi whanua i otmotu. Palo koe whakausi a pito pe sea ko ihago lawe koen ke tau whakapanga, mau whiwhia lahi a pito. I he ripoti koina e potungai panga ku kaua e Fakamatala ea mo whiriuriwa ke ea i ngā key priority areas kai peke ripoti a Iskerioko CEO e a ko o mai e ngahi whakaukau koini whiriuriwa ke ea mo Fakamatala ke silapa e whanau he ko tui koe ngahi whakaukau aki a ku mahu inga a pia koe hoko atu koini he mahina e ono koini he mau palani ngā ue o ku mau tokanga taha e mau wahi tokanga ko hea koe whai tau El Nino a pia moe ko ia ko ngahi new initiative ne tari he pacheti ki hiki wa nga wen e Fakamatala e pot ngai meite ki ko te watu ki he Fakataha lahi a ko silio e Fakamatala e Pacific pe Pacific Meteorological Council mo Fakataha a ka minister o Fakamalu e Fakamatala e Pacific fai mai ki Nuku'alofa a he mahina ko sepitema te ko bago e ngahi ngau la lahi a mo hanga nakia ke he mahina e ono koni ka hoko mai ko e tokanga kina e tau El Nino mono tari e Fakataha regional koni a ki ho tau fonuani ki ono teke pa mono whakalakalakai a se vesi koni whakatokanga toka mua kai pehe ki e Fakamatala ea malo e si mau whainga maari Malo lai tia e mai ngahi Fakamatala mau inga ko ia ko ngā ke o aki e kakai e whanua ka mai ka Faiongoongo ko tu ko a mau mali ia ai ngahi Fakamala mga Fakamatala ko atu pe me ngai potunga ue o ku iheni i ahoni ka ko tu ko atu whanga mali ko ni ki he ka Faiongoongo pe ka ngai fehu i mga me mo tokanga ki ai i he hoatani ke mau whainga ke Fakamala atu mo whakaiki ki atu ko le atu pe ko hinga ko ngai potunga ue pe ni o ku iheni i he hoatani ko ka iaha o mea ke ngai potunga ue ke he o koutui o koe ke iheni e iai pe hona o whainga maari i he ngai mahina ka hoko mai ke nau vilo mai a ka Pule'anga ue ke whakahoko atu a ngahi polkalama koe ni ka koe uhinga koe ngai potunga ue o ku iheni i he atani o koutu ate whainga maari ki a ngai whehu i tata Malo apito skildal pule mai skildal ki he kapneti skildal leo
Ko e whehui be ko o kuena ha tau behe ko ha whahinga Fakamatala pe ko ha tohi me Pule'anga whlawe e hanga tonu mai tuku Fakataha koe ngai whanua e Pasifiki ki he ahi koe ni koe asiaina ko tau whitu tahi Pasifiki e ne misaila. O wakai pe ko e ngahi tali me ngahi whanua kau ngā apiko ki whee ilo pe awea he tuunga koe me Pule'anga Tonga. Malo apito Catalina. Pea whamalo te wheui, ko wheui mau inga ni he ngai ka weinga lo Tongatalanga e taimini. Te u whakahoko atu pe, oku oslo tonga whai e ngā ue ki ai. Ai e palemia, ka o maa, ai tamapilinisi, ai ka koe eiki minista, ki he kimuli, pea moe malui. Ko ngā ue koe ni o whai whataha ia, pa moe ngā ue i he ofisi koe ne secretariat me fisi. Pea o koutui e waweni pe, ano whakahoko atu, ai ngahi tohi pa moe ngahi position atonga ni kia teko mautola media, ka koe ngā ue o kulola tonga. Lele pe, tal me a koe na e hongo mai ai, ai tesi na e whakahoko e si aina i he potahi Pasifiki. Malo apita. Oki whehu e tai peka lai tia ko ngai toko ose ne tala noa koe ki El Nino mo la nina. Ko tui pe ko mo tolu koe ak mo ngawe i he ngawe anga mahu inga koe ni o mo whaamu. Ke whai mo hu ko mo fufale fo ofa o fofa o ngawe ai. E ko ki whea ilo pe ako koe hane ngawe ko koe taimini. E ko maulele at pe ai he hala, maulele mai. O mau ke wakai pe ki ai o sikei, i ai pe o mea lele una sikei. Tu pe angana tu o tala noa. Kau teke ke ase mai mea hakau ngā ue, ko ngā pe koe hai mea kou koe taimini pe ko wawe. He ko whanongo ko osi whakanau nau, e ngahi mea ngā ue koe ko ai ki tokon ko mo ngā ue koe ko whahau ko koe whehu i pe koe hai tunga lola tonga. Maura pito Katarina e whehu le rei mo au pito koe ia. Kono mo nea nai he loto e tangata mo whewhine Fakamatala e a uwhai e nofo akitari me amanak le lei. Pako ia koe ngahi ngā ue o ku lotonga whakahoko ki ai. Pako ilo ku mau lawe ilo pe ki ai te mau ki Faiongoongo pe. Pea moe amanak le rei ke e waweni pe. E taimi. Ai whai ha hiki o whai ai whakahoko whatongia. Ka koe tūkunga ia i he taimini. O ku mau ki Faiongoongo pe ki he Kautaki. Ke whakahoko ai ngā ue ko ni kimu. Pea mautoki la whahoko whatongia mi matatoa ki he whare ko ni ka neogo ia e Kataringa te neogo ku te ke whaha hiki ki ai ka ku kei lama pe ngā ue o whakahoko me he whakahahake me fuamotu ai neongo ai ngahi no whakitari ko ni he o ku nei whai pe ai hono whakotutu ai whaunga mo e whaunga ngā ue ia ke lawa Fakamatala ia whakahoko me whainga wheitu peitongani me fua motu, wahe whanua hapai, wawa, ongo niwa, pia mo ewa. Ko iha koe natula ngā wen, o ku whemau e kia ngahi pick up site i ngahi wheitu kotoa pe, pa neongo au ke whai ai whakatatari, ka ku kei lawa peo whakahoko ai whatongia, pia me fua motu. Malo apito Katarina. Ia, malo lai. Malo apito lai tia, mana wasibi na expire me ngā wek te muhi ki ai. Koe whihui atu ni ki he po ngai mo ui. Whamore mori koe hai tu unga mo i mahino i ngai whalele koe mo whai ki ngai whare mahaki. Ha mo toka teu koe ka winga lahi na e hake Pule'anga Fakataha he wiku o CWHO Fakataha Pule'anga Fakamamai lahi koe na tok whakauko. O ka pau e to e tō mai. Ha mahaki hange koe COVID. Peto e COVID. Whewhe. He tu usu ke na bache di taimini na tu usu ko si pula da America me ai to holo o bit pa no hanga tu usi ai pa anga to koni ko ia ki he ume a pehe ai no lo tonga pare mai he ma ko na lo tonga to taimini ma man te ga mai ki tonga o ku fe ho mo to ka te ko mo to me tonga ni malo bito xiao se whehui le rei ko ia. Ula ki pe hange koe ko lawe ki e whakapaanga koe ai Kautaha mouia mani whalufua ko ki mawahe foke a Amerika me Kautaha mouia mani
Pea ko nau tolu nau ko nau tolu lai tahe nau whapaanga koe Kautaha mo ia mamani. Pea ku kono mo ni o ku e kai ke halai ke upehe ku e sia e tunga whapaanga makatuunga i e nau mawahe. Ka wai benga i whonua o nau to e ngā unu mai peo whalahe nau toko ni ki e Kautaha mo ia mamani ke lava peo no ngai te to i whatongia. Ko taha ngai whotutu e Kautaha mo ia mamani hanga mo mea i peko tongani o ku setaia ki Filipaini ki Manila. Aia ku tare ki tapure aia toketa saia mau piukala. Ko e ngā welahi koe e Kautaha mo ia mamani nau wheinga ke whasisi e ngai whakamore ngai headquarters kai whakaivia pe ngai whonua. Aia kau ki aia tongani ma ngai whonua Pasifiki ma ngai whonua ke kehepe. Ka hiri koe ne tō koe ne whaingata koe COVID. Koe ngā ue koe e pon ngā ue na mawhaha koe assessment o kui koe joint external evaluation. Ai koe mau sio ia koe ki ngai ki he lao koe une whikawaki koe mon health security e ngai whonua. Pea na mau wakai e ngai tawhaaki kehe o e lao koe ni ke whapapau ia i pe ku hae tuunga koe e tau mateu ki he toi tō mai whaingata i e kahau. Pea na mau identify e ngai area o ku iai matawaiwai ai. Pea hiri koe mau identify ngai area koe ia. Na mau whengau e aki rewa pea mo e Kautaha mo ia mamani. Ke whau e mau palani. Aia ku koutui pea ku pesete hiwa ke kakato. Aia koe National Health Security Plan. Aia koe palani koe ia os whakapatseti. Pa os whai pe mau whakatano ke ngai kupwhe kawaki, ma ngai whonua kou nau tokoni mai tongani. Ke ngai activity koe patseti i e palani koe ia. Ke lawa ke nau align mai ki ai, ke whakaivia, ke mau toi te wange o ka pahe toi tō maha whaingata pehe i he kahau. Ka ku kono mōni whoke uku, tau lau peo tala e palani e ne lerei, mo ne kovi, he taimi u tō mai whaingata a. Te tau toki lawa rewa ilo ngai matawaiwai e palani. Ka koe whatawange pe ko tokoni at ko tari se au, sika koe ki tari pe me o ngā ue whatatau ke tari kuko pe o mai, mahalo pita. Malo pito ki peke pot ngā wai paanga whelawe i mai pa mo i ka weinga kono whakaiwi e sekto a Kautaha hange koe whamatala a aiwi o ko whengawe aki ai pa mo i panke langa whalakalaka ke whahau koe whakaiwi a koe ni mi he patseti koe o e tau ku osi tau wanoa wani ma wanoa wano nai whaketolu na miliona nai whakaiwi a ake businessi ai ngahi sekto a Kautaha malawa peke maa ki whamatala koe pāngai whiha nei malawa o no ki tō ai sekto a Kautaha koe whiha o kei toe pēr koe patset who koe tau whapanga who koe ni o koe pāngai whiha o te wahe i atu ke toi whaiwi a ki sekto a Kautaha. Au whenga peke whaiha tokoni atu ke tali o whewipio ni. Ia koe mooni au pito i he patseti koe nei tau whapaanga wanima waono na e iai ai se niti nai wahei ke tokoni ai koe tau noa miliona. Pe i he osi koe no e tau whapaanga, i osi osune na e malawa ke mau o atu ai ua noa poin walu miliona ki he panki wharalaka o tō ngā. Aia na iai pe ai sio pa moe wakai, ai panke pe peheki he pot ngawe, ko ia koe nai toi ki tua yangi, ai effective e polo kalamba ia koe ni, pe nai ki tua yangi hono tuka toi se ni ti ki tua, pe nai iai pe whakaukau ke ave pe ai wanoa poin walu, ka tok whaiha sio ke tau whapaanga koe ni, ke whaiha tokoni ke polo kalamba koe ni, i he taimi koe o ka whie mao e. Ka gai pe mo ngahi additional program ki ai, ai nai avi pe pa mo ngahi se niti ki ai, kau ki ai, ai ngahi se niti tokoni ki he kakai whewhine, e peset maa ape, pe he foki ki ngahi sektoa koe no e ako, ki ngahi totongi ako atu ki mori. Ko tui maalo tokoni atu pe, ai ka malo.
Malo pito mo whainga male, kau ki whea upe ako whekau aki pa mai lipoti koe pa me whamauanga. O whekau aki pa mo Youth Diversion Office e po ngai whamauanga ke ki clarify mai nge tu ngalolo tonga koia o ku iaia polo seki koe. Malo pito e mau whehui koia. Koe tunga lolo tonga te ki ai ke wahe ha paanga te whito ki he patseti koe wanoa ono ke wanoa whitu ke youth diversion. Ka o ku whaamu ke whahoko ai kore ke kapneti ki a paanga ke ne hanga o ke sivi vai watau o se sivi vai watau. Whakaukau ke Tufaki ko ia e iskeri ka take. Digo como porque si la pa o fuki moala toki ako English class fa ko o mai ko ni le mai ko ni si la pa fo no ako me class ta na ti vai space la pa ko ni ke la wa ke ta class ta classivo tolu mo fa ke o ia e foi transition ko ni ke o ia pare mai e o ke ta pe activities fa ka class ko ni ke fakataha Kara e ki mo e iskeli pa kamatanga wa ki slapane Austral ki mo a ngo ke ilo I ai ngai mata vai vai to ya me ke falele ki mo pe kamata I ta ko si la pa con fo con develop con ni kastan kasi wa ala ka ke kasi wa ko ngawe na fai ke na fai halo review pa na mai Tongatapu si ofi ko recommendation na o mai fatape mo feedback me ka fa ko mi lo ka ko ka to tu ngai go ma wa ka o ki ka matai te fokupe ke fonga ko le mai ki moi ai ko tu ku ngai go te mini ka kono fonga ko I foi transition go te mini e le penya te tauni ta fo ai ko kasi wa mo kastolu ke o ai afu ke ko ni ba sta tol ka to no molo le valere ka tu ku ngai te mini ki wheu e ta peo ke whamauanga hangi koe taimi ni o ko whaia ngai tālanga. Paka ngai tālanga koe ngai tālano ko kwa upe he ko swhai mono ke ngai lao ko ia. Mana o swhai pe whehui ko niki moa ko toi aipea ke whamahino. O ku malava pe me whamauanga e ke aluhanga tono pe ke penolo. Pe me he penolo ki he whatatoko ni. Pe ko lao ko ta pe ko pau ke ave ki he whalealea ke whatalanga ai. Kunga ke ki whamahino pe ia. E koe ngai mea teki tau whanonga tatora ko alea I whalealea. Ka oska ta mai ne os whai whatonton kei pe koe amendment. Pe o kumalawa pe me whamauanga ke hūhanga tono pe ke penolo. Pe me iai pe ke ono whakapās ki whamonu wafa. Kata whamamole koe, mau koe ngai whehui koe koe procesia ai office lao, tēnau lava o tari whehui koe. Ai ko mau tolu koe administrative pe, ko hono administrate koe ai ngahi keisi koe whale hopo, so we don't address ai hono ai processi koe ki heno whakahu koe ngahi lao koe ki whale alea. Ka ta koe, mau koe ta whaaki ai Solicitor General pe moi office lao. Kaya lapa pe ke ki Fakamatala ke process ko ia o ka pau. Oh. Maloka Katarina. Katape kau kitokoni atu pe. O ku iai pe ai process o ku ui ko legislative drafting process ai Pule'anga. Pea o ki ai pe mo komit lau ai Pule'anga pange ko Fakamatala inisi o he malmalu ia o office atenseniale. Aia ko ngahi liliu lao pe ngahi fo tu ko to ape ke tau tu uninga we o fo ia I he komiti ko ia. A pe alum leva me na tolu ki whalealea.
ka koutui ka pau ke whapapave ho whihui o koutui ke tuku ke nouti he ke mahuinga mariange ka pa whakamatala atu he Solicitor General mo nau ofisi anga hono hono whakatontonu e tau ngahi lao i tongani iha mau whenga ke mau whamatala atu pa to e pea whehala ki ai hamea ka kuiai ai whaunga ngawe ai Pule'anga oku ngawe aki ke whakatontonu e tau ngahi lao oku lolotonga ngawe oku lolotonga lele ak pe pa ko whaunga pe oku tau lolotonga ngawe aki malo ka pau ku oku kagete iaha whehu ka hame to ka CEO ka umai ka officer e lava peke o ata mau whiu e te mini ki whoki kone ka mea koe pe toki whatu maha tāri mo mea ki mea he ka hako mai ko ia sias e koe ki whiu i pe koe pot ngāwe la o ia ke whokotu wange hau rehabilitation center ke tokoni ki toritori ke tokoni ki wa a koe I wharamaki, pepehe ke whanau iki, wa mu what programa tai mini ke whare hopa kaureka, pepehe ke whamau ki he plisone manau tolu, pepehe ke hopa ik whawhine. Koe huka ku whakawa aku, me mit kawa kotoha rehabilitation center e taha, ke ia e kaureka, ia mu ik whawhine, me whalere ata mai me uta whako, e kai ata tori ke kauhia mama whange me ta whakpe. Malo apreciaski ke fehui ko ia te whaho ko atu pe o siai ngai palani ngā wiki ai Fakataha ia ko ngai mo ui ka uma ai komisiona ki he tau pilisone ka mauhanga mo nouti ho fehui ke whaho ko ka nau tolu ke nau mai o whaho ko atu ai ngai fotutu ngā ue ko ia he ka o siai pe ai palani ngā ue ngahi fotutu ki he ngai senta ko ia Saat be I do ai kana si ai fi ko ia o mo fi hui ngai me pe ni pe ko tali o tatau be o fai balani ke o fai ngau ke tatau e mo ko ne pangena da tana ko ke ai fa da ga fe po di ta ni ta mo ngau ke 12 million na be mi to no ko fai ko ni kamata pang ko ni ai ta fa pang ko ni tu si ke wa to lu be ko fi wa no po ko fere va ngā ue koe nei tala mai o ku whai. Lo tō ngai e tō Fakataha ke ahoi te au. Ko osange ke u whamatala koe mai ahoi te au ai ku pot ngā ue ni, o ku lo I au koe ke mōni. Ku mau fo I mua tōle tala mai ku whai ngā ue ki ai. Ku ai palani ke. Ngā tau lere mai palani tau ni manoa horohi wa tōlu noa. Arivo hongo fulu. Ku ai ono tai mini mo tōlu. Ko whai palani u koko. E popo be me ngā wea me te ki me ta whakau to si lifiri uria ka e a te ke hoka me e he kupalan pe. Whaone mora peka ku whanga peka e kata. O ku hangai peka pe mai next week, peka next week to ofia. Pa te whahauka me pe. Whatongia koe te anau whotu koe rehabilitation center, koe priority a ekminista, ke tau whapaanga koe ni. Mau ngā ue koe tui koe pore lai ono wakai a wheitu whiunga ke tū wai a rehabilitation center, ke lawa ke whahoko le rei mea whatongia, weanga koe ne tū koe whaunga koe ko lope ko whea a wheitu le rei ke tū wai. Ka ko si e kamata pe tau whapaanga koe ni, na mau tānoa ke weekend ni mo ekmista, ai o kukawi he priority te mau ngāwe ke he tau whapaanga koe ni, pa kui aipe ono paanga ki hai ke ngāwe, ke mau e saiti, mo wakai ha tisai ne o whiunga ki he rehabilitation center. Ka ko ki tāna ki atu pe ia ki whehui koe noko mai. Malo. Malo apito ai Pule'anga o Moimoi e tāna ko ia. Pea hange pe ko ia se asfa malo atu ki he whehui. Pea mo whatokanga o mai. Te tāna ki atu pe ki he ni o ku osi iai mo whotutu ngā ue pena e tāli ke whaiha ngā ue ke remand center ki Huatoltori. Ai ka koe mena na kole pe awia ka pa hene ai commissioner ke ne Fakamatala fraiki ke te ngaukia ka ko ostali mo project ko ia e komiti ko na toka nga ai illicit drugs
I ngai wike ko maliwa tu ke whakahoko mahalanga ko uhinga ko toko lahi ko eni ani ihi pa mo youth o I pilisone. Ka kokole pepe, ka pu whamalo atu ke wheu I mo whatokanga o mai, ko uhinga ke o atu ai ngai whamatara whekau aki pa mo ngai ngā ue ko eni ko whakahoko. Malo apita. Ka pau koe lava pea ngahi whehui, o mau whamalo atu, I he lava lele ai polokalama o heo atani. Whamalo atu a Catalina ka umasiaus, pia pehe ke kau Faiongoongo. Iho mo iheni heo atani, ke whakahoko ai polokalamani, pia pehe ke ngahi whehui, pia mo ngahi Fakamatala ko o mai, ke tau wheinga, ke tau whemahino aki ai mo whakaikiki atu heo atani. Pea pehe ki ono whamafola atu e tau polokalamani. Whamalo lahi ki he ongo Pule'anga aue koe ni, ka uma ae kau Pule'anga aue leo leo, pea pehe ke kau tokon Pule'anga aue, me I he potanga aue koe ni e wha e Pule'anga, I he nau he ni ke ote ngai Fakamatala I he hoatani. Koe kakato ia polokalama pa mo e kau Pule'anga aue ki he mahina ni, te mauto ki whanongonongo atu ai polokalama press conference hono hoko, Iha mawe ngā ue ki ai, ka mau amanakpe o kuongo lele atu pe o atu ai ngai Fakamatala koe ni, ke inasi ai kakaio whanua ke ngahi ngā ue o whakahoko he Pule'anga, ka whamalo atu, ke tau whaosi. Ka koe kerese tau eiki mo whae tua mo whehelau maari maani ni, ke no whaia te mau tolu I hewa tāni, pa ngā hili ka whai peo taingata. Kakatuia ai whatahako e kong mua mahin kei whatawang neo le atu ai ngahi Fakamatala mga itali ko tukot me ngahi pot ngawe me heni wat fugen me fale Pule'anga ko St. George I he loki konferensi ko ia mo e mitea ai e palemia o Tonga